Pia lako te almarhum Franciscus Maria Karapa batu nenek Datuan kikua tarapa mo tapamulay tudyo na ibadah Meaa sau to rinding baatu maaparepe sau to rinding apa dolo yung may to kikwatabe lako kayo kalando na tondo lamba layo ko nate pangalion olo malabi na paaranuanan tabe lako lo malabi na Bapak Pastor Bapak Ibu Pendeta ke Denny Menjoren tabe lako lo malabi na to parenge Sangaliatungan tabe ala kolong malabi na to maaparenta mulai domay madona landa tamate tondok tabe ala ko toruan nindo toruan nambe lain de na tondok labu utun na yo may pira-pira inan tabe ala ko toruan nindo toruan nambe lamay paarapuan inde Tongkonan Lebani siya toruan nindo toruan nambe lamay misa paarapuan turampo si solangki lanteina niyate tabe lako mintu panitia si tetena te adat di angkaran tabe lako torang tomangura siya tabe lako kita mintu masalanasang to menjoren at tutotemo kukua taparapa mo o kota tapatutun penanta lakolona puamatua tasanguyun lan kapemalaran tula tangkaran pada at tutotemo ulendwi perayaan Ekaristi tula napimpin Bapak Pastor Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangalla Bapak Pastor John Kratsya Pakulayuk PR nasi taruna kepuraki unangkaran ide kami malaran laden sangabuku dua buku kada mamali yung may keluarga tulan nasuyan papa na alan natotemo lamenteng kami ki tama acara ibadah lako lo malabi na Bapak Pastor ki den kesempatan Tuhan berikanlah lembaran nomor 1. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang.
Saat itu maut akan lenyap, diganti hidup. Semoga kami kelak memandang wajahmu disinari terang dalam rumahmu. Lan sangana ambek na anakna kena masallo Amin. denopa karena pak kamasiana huang matua ambek pak kaborokna Yesus Kristus lan kami sarana pena masallo tontong urondong kami masolana sang. Sang siluran masolana sang kumua susimo lalan ada anta pamalambe lambe i tuatu kapas sambayangan ladinai tulak pas sambayangan inde ambe tu maka Tuhan sunat mo kumua deno pak napo pak paraya nadi bagi katuan marendeng lako kalena katuan masai lako deno pak nadi popenda di taulak bi torro to masalok lan surga bila nabuang Yesu makada palakui amuin ammi diben dakai ammi apai tumbak kitu bakba ammi dibungkaran bila naminda-minda tumalaku lagi tadoi sia iya tu mandakakna lanapa sia iya tu untung bakna bakba lah dibongkaran. Ia meratau mai kami dolo lata panak tak te kami malaran masalo tak aku itu kamalaman sia kasalan tadi Allah napuang denopa anna pagariki anta siele turut lan kami nombang masallo iate Obuhang sumpu mamase ku panasani tumintuk nakasalanku belan nasi patu nakmi pamakane tugau kadakeku ondong polepi belan namang kana undunai komi tusumpu mamase lako kaleku ku kagigi tumintuk nakasalanku naku dan bisi solapak tunduan ini la umpaneloi gauku siapa mau pulau tengkai itu parentami obuah kamasena untuk kasalan denoba anak puang matua tu sumpu makuasa engkamaseki umpagari tu kasalanta siau nantaki laku katuang masai lako Amin. tamas sambayang uang matua ambek mamase maluangan tu pena ammi untarima to madosa tu ungkamali kasalamaran malemo inde siulu ambe ikamasi male umpesita mui komi
bukan umpas sari ranungki lako kalemi. Te kami to napi batang lembang kamarintina. Pamatoto itu penaangki. Mi tarima marampai inde to matuangki lan banuami. Matetelan Yesu Karistu anakmi. Tutu siama perintah susola kamu lan kami saran pena masallo. Puang matua tempon tipamulanna landa saya lakona. Amin. Tapi rangi kadanna puang matua. Pawasan lamai surat maleaki. Sang siluran solanasang. Maakada layu kubang komi tudiona aku. Karena buang. Apa maakada komi mikuah. Abara kisipak kada-kadai tu diona kalemi maakada komi mikua tae kaina tu mengkaola lako puang matua apara to kamu tapo mau pak ungkari ditui tu parentana sia iya ke lolangki maapote di bolong dio olona buangana mintu marandan maritik na totemo tapokada kumua mau pa tuto matampo tangia kumua manaman manna moi na umpogau kakelokan ondong api na tobaduka tupuang matua anna tilendok siapa atu ia tu mintu to kataku upuang pada sipak kada-kada kumua napalan pena sia narangi puang sia dio olona den di surat tumisa surat kapeng kilalan na pomeloi tuto kataku puang sia pakala abi sanganna atu iato ia tu tahu iato mai ladadi apangku lanto allo laku pakasakka karena puangna mintu marandan maritik sia laku karuttu susi tomisa ambe karuttu anakana tu mengkaola lako kalena atu yato la balik itu pena ami tiroi tu kasih sengaranna to malambu sia to kelok sia kasih sengaranna minda tu mengkaola lako puang matua na minda tu tae na mengkaola lako kalena belanna manasala saya tu allo iato ma'lana-lana susi dapo api atu iato mintu oto matampo sia mintu oto umpogau kakelokan la susi dalame sia iatu allo la sae la umballa tau iato mai kadanna puang muna mintu ma'randan maritik naurungan moi ia tu akak sia moi ia tu tangke tak emo natampean tau ia to mai apa lako kamu tu kataku sangangku la berrek tu mata allo kamaloloan na jawana lupa ni ina laden kama lekean
susimoto tukaranna puang matua Kurre sumangana lang puang matua. Kupatungan kami upuang kamu mutu bunturanungku. Kupatungan kami upuang kamu mutu bunturanungku. Meong lina diong may lombok malilin o puang puang perangimi petambaku tanding talingai siapa rinayami tepeng kemoyaku. Patungan kami upuang kamu mutu bunturan nungku. Kenarundunan ni punaan mutu kasalan opuang mindan narala bapatanan. Ia kumualan kalina dempa pagari anna mintu tau mangkatutun lako kalemi. Kupatungan kami opuang kamu mutu bunturan nungku. Umpe agina puang makam pamendeatanku sia kuranuan tu kadana mendeatanku uranuan puang lusung anatu matakin ungkapai masia. Kupatungan kami opuang kamu mutu bunturan nungku. Belanalan puang dengka makanan nara siatang tore umpapayan katilan dokan. Ia kelena tula ulendokan Israel diumay ang gana kesalana. Kupatungan kami opuang kamu mutu bunturan nungku. Di puditu Kristu puang datu mulabi sailako. Di puditu Kristu puang datu mulabi sailako. Aku mau umpat tu siang umpa malimbang untuk mati. Ia tu toma patungong lagu kalikula tu. Moira ka anak tu mutu sungana. Di budi tu Kristus puang datu manabi salako. Na rondong kami buang matua solanasan. Ia mote tu Injil masalok naton noran ni Lukas. Den pisan atu na kuami Yesu lako solanasange mindara kamu kidenni sang manena nalo tangabongi umpel lamdi na kualako
esang maneh pasu bilang naden misa sang manengku lo lumio nalendu dio banuangku natai bang aku dio kaleku laku tadoanni lami bali tu tahu daumai banua nakua dak mu royaina totemo mangkamo disalli tu bakba sia inde mo sumbung sola anakku tae mo kulanilik umbengko kukua mati ia ketai namilik umbenni an nasang manena ia apabila na kalindo batuanna an namilik sia umbenni pada tusilasanna lana taduanni ia moto kukua lako kalemi palakui ami diben dakai ami apai tumbak ke tubakba ami di bungkaran belan na minda-minda tumalaku la ditadoi sia ia tumandakakna lana apa sia ia tu untumbakna bakba la di bungkaran susimoto tu kadanna buang Pak Bodian lako buang Yesus sang sioloran solanasang lan pak kaborokna buang matua bisa-bisa lame kutanaki tudiona ada toraya matumbari nama lambe-lambe waktu di Paden kedeni rapun tama kak tuan sunga namani di pasule lako tamparapa nah den nasang patunna den nasang pebalinna apa kodako to tapantan mekutana mora lako tu bisa pa urundunan buloi nasabu isi misa-misa tu patunna sialalan iya to apa tu kumua umbala dikua untiroi lan pentiruan baru kacamata tosarani bilana rupa ada lan lilik nalino rupa lalan napolalan tahu susidu kato tudiona kamatea bilana den lalan ada na tahu kumua tak ena lendu 20 apa tete na taloming kaburu dikuaraka analendu siapa bongi namale di kaburu den tu nakua tau tak mo toh den duka patu nakua tau bilan na susi teh
Ta paduang bongi, talung bongi, patang bongi, tamalin kabure. Ko nambah indek toraya tu lenduk malam bet natu. Tuyan nato. Ko susi moya na lalan ada to. Apa umbala di kuantiro ite kita lan kapatonganan baru anna bisa dipatengka tiada patai duka ki pusa unolai. Ko malambe-lambe atu kubo kadamo lan bungkaran kadanina kumua lama lambe duka dinai untulak pas sambayangan. Tontong ki maalingkalan kapatonganan nah di panak tak tiada kebiasaan. Ada di batuanan ni lan ada nah kapatonganan misari tulan apa tu lako puang matua malambe-lambe waktu di olai lama lambe-lambe dinai si kananai si kadutui si kamayai malambe-lambe dinai unangkaran ni tu piada la diraka tunan nangki nenek todolota la diraka tunan nangki teto memboko. Anna pantanun nisan ni teme batik na rapun na tu kada piada ya to. Belanna nanay penanta kumua oh iya memboko muya nenda para lampo kadangki tu piada. Atu yang marato antara ni siumpu melo teto masiolo teto makrapu bilanna natiro matanta kumua malemo tutoma pakilala bilanna biasanna mani tiga ganjong penanta ke kapak diangki ya ke denpi biasa tak na dipoina kumua malambe-lambe atuna tedinai kapak diang tanliu pamalita nama lambe-lambe atuna tamani si sarak batang rambut lanna kapatonganan to milong kita kilalai tepe ada lan may surak maliaki tu tapi orang ini nak pak kilala kumua mak kada layuk bang komi tu dio na aku kadan na puang belanna kamalianna tiambe tanya kumua ia tu tangak ta ia tu penanta lalu kelakuan nakalena tetapi ia tu tangak ta ia tu penanta ia tu pak kadananta lalu langan duka puang matua belanna
takamasai ti ambe. Tapo kada melo itu puang matua belanna marannu ki kumuayate kami alanna ti ambe lasule la puang matua den nompa na dibungkaran bak bemanikna anna ditamui melo dao banuan na puang matua. Na mangalainan te kadang na puang matua maka daluyuk bangkomi tudio na aku susi mito ipo kada te miambe la bira kata temen dawalamban kami roan piada na tu tapo kada na kuami te tahu aparah kisipa kada-kadai tudio na kalemi maka do komi kumuan mikwa tae gai na tumeng kaula lako puang matua apara tapo maumpa ungkar itutui tu parentana sia iya ke lolangki mak pote di bolong dio olona puang matua dio olona puang na mintu mak dan mariti apara tulah di pokada disipak kadai apa gaina mengkau lalako puang matua iya moto apara tapo maumpa ungkar itu parentana puang matua labiraka kelangki agan susite kita merenungkan iman kita merenungkan harapan kita merenungkan tentang keselamatan rundunan bulu itu melona nah yake denpi tutang maruruk na den siapa atu lati lendok susilan pak rapuan toh lan keluarga kumuaden ni mami kelok napa den patu ladinai tilendok den patu ladinai si pakilala malambe-lambe atu ladinai si daranai si kamayan si pemeloi susite napokada lan maleakinina natotemo tapokada kumua mau pak tuto matampo tania kumua manaman manna moi napogau kakelokan ondong pinatoba duka tupuan matua mau pak to belana den patu nati lendok den siapa atunna lanani lendokan kalian iya tu
mintu to ungkatako puang pada sipak semua, pada sipak kada-kada kumua. Napalan pena sia narangi puang sia dio olona den disura tu mintu misa sura peng kapeng kilalan. Napo meloi tuto ungkataku puang sia umpakala bi sanganna kurre sumangatna nadente tomas sura na sura melo itu yang nato sura kapeng kilalan sura peada dinatu dinai unnannung meloi untandai meloi dipalambi tanga dipalambi pena na kuami pole puang ia tu tahu ia to ladadi apangku lan Allah laku pasakka sia laku kaduttu susi to misa ambe ungkaduttu anakna tu mengkaola lako kalena jadi lako kita masolanasan randuk diomai maka tuan sunga indesiambe nenek rakaboroi tapana tak ipirangallo tediona kasih rampunan tediona kama maliran tonton sidaranai sia tonton umpo kadalayuk sangan napuang matua nadako to ladi pamaripi tiambe selaku atuna allo marabba tamani umbawai laku inam tulananai melayo melo untayan kamalimbangunan kumua den pa abtu laung pamaruru nasangi sia nanai puang ungkadutuki antatorro marampa solanasan batikna ampona sia mintu raputal attu melote attu malakbi te tamani si sengaran lalan indesiambe kok kita toraya kurang-kurang ki imas surat jadi ia tu kada piada sia mintu pak panunduk susi duka tu paisan na teambe tu membokok
lah disiaran ulen dui puduk kada silambi kokure sumanga kedensiai mas sura-sura apa tu kumua diona puang matua pantan dio mo kaleta tu surak madatu ia mo surak kaping kilalan to diona puang matua tu taranuan siaotok nakasalamaran dinupa antatai pusa lante kalingkanta ia nasang to laumbawa ki lako kamalamburan belanna mau pak ia tuto malambu kalingkanta dako atu iya to la balik tu pena ammi tire tu kasih sengaranna to malambu sia to kelok sia kasih sengaranna minda tu mengkao lalako puang matua na minda tu tae na mengkao lalako puang matua. Jadi kita akan sampai pada saat itu. Nah di pokada kumua bilan na manasa la saya tu allo iya to mak lana susi dapo api atu iya to mintu to matampo sia mintu to mpagau kakelokan la susi dalami sia iya tu allo la saya la umbal la tahu iya to ngai. Nah urungan nih moi iya tu akak sia moi iya tu tangke tae mo ditampian tahu iya to mai semua dimusnahkan apa lako to malambu lako to kamu tu ungkataku sangangku labere tu mata Allah kamaloloan na diong na lupani na laden kamalekean ia nasang lataran nuante anta tontong mengkaola anta tontong sidaranai anta tontong si pakilala anta mendadi torro to malambu tatampian mi tu kakelokan ia moto antala sitamu kamarampasan susiduka tetaran nuan lako te ambe si turuk patiran sangka mak parepe anna melayo melo ya dianna melo anna melayo melo nah kita tutuona pa uranuan kamarampasan anta pelambi melo itu kamalamburan nah ditampian tu kakelokan puang umpas sakeki pamatoto itu kapatonganan tata sakbu itu kada kapatonganan ku patongan tu puang matua ambe toma kuasa tu umpada dilangi nalino saya Yesus Kristus anak tunggak na puanta tumangka ditambuk belan na kokasan na pena masalo anada diani anak darah Maria tumangka umparasai kama pak diran ton na pak parentana Pontius Pilatus na dia tak na mate na dipelian tu mentama mo inan pak kampan ia ton na Allah mak pentalun tu misule demi Allah na to mate tu kendek molangan surga unisong jakanan na puang matua ambe toma kuasa domai lanane saya umparesa toto sia tomate
Kupatongan tu pena masallo, gereja Katolik masallo, kasih turusan atau masallo, kagarisan kasalan, katuan sule, katuan saya lakona. Amin. Sang siluran selana sang mai komita mas sambayang lako buang matua ambe ta. Tu mangka umpama limbangun anakna Yesus Kristus dia kematian mendadi tete katuan marendeng lako kita mintu to mak patongan. Lako inde nenek ini datuan batu sang sulurangki langkombong masallo Franciscus Maria Karapa tu mendolo lambammo pulendui pak orang masallo mendadi moya anak-anak puang madua dia lupa na di elora mentama banami banana ambe dao suruga ki palaku opuang dinupa anna di pamalimbangun unulai katuan masailako tumangka mona alu upung amatua loko kita umpo tete Yesu Kristus ki palaku opuang dinupa anna mintu tomendolo lambammo unalakatan lan kapataluan na Yesu Kristus tuun taloy kamatean siya menta makamalabiram matontongan ki palaku opuang dinupaan namin tu tao tu matinuro unuyun pasambayangan siya untanun rannu latontong matoto lan kasih kamayan misa sola misa ki panaku opuang lako kita mintu sola nasa nga tulimbong alante tarampak kamadusenan dinupa na puang matua tontong umpamatoto tu kapatongan anta tontong sadia kampay tu kasihan na puang Yesu untayan rannu kasalamaran ki panaku opuang buang ambek mama sisia mintu tomak patongan pirangi te pas sambayangan siaran numa totok na taumi tuki pakendek mati olo malak bimi mate telan Yesus Kristus buang ki Ki pemalaran sia ki sorong lembaran nomor 3. Ki pemalaran sia ki sorong batang kale sola mendatang ki lalantang ki tanan peloki ki sorong du kamati olo
Berdoa saudara-saudara supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Uang matua ambe sumpu mamase. Ulendui pemalak roti sola anggoro iya teh. Pamatoto itu kapatonganan ki angki tong tuo lan pak kamasean. Tu tae pada anak sia tae ubukna. Mate telani Yesus Kristus Tuhan ki. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian. Kami menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus, serta semua roh. Ingatlah akan hambamu Fransiskus Maria Kerapat, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. Murai tongan nak Yesu, Lebaran nomor 6. Murai tongan nak Yesu, lesai komi pelabakku, ku kemasai komi Yesu, lantai sakramen malapi, Yesu, Yesus.
Aluk Pia kiranduan ang bituntong lahong sa penakan lang minda-minda tumalaku la ditadoi sia ia tu mandakakna lana apa sia ia tu untung dekna bakba la dibungkaran ta masambayang uang matua ambe otokna mintu pak kamase mitolongikan ulen dui katumimpuran masallo Yesus Kristus anakmi angkirangi tu kada madatumi deno pak nabilanna mama semi latontongkan mati nuruk lan pas sambayangan sialan pengkarang hangki saya lako kipe mantai tu lindo malakdi nih mak tetelan Yesus Kristus panglalan kasalamarangki Amin. tapa upu ita kami nomban tapa laku pas